hey tuna hian kan budget je hi kan riat tlan tha in ka ria a Mizoram development kan kalpuina turatan hian entinan khatianga kumina kan budget kum sang ni somni pakhata ka chu thil danga po kan mangam lo wak order siam kong thar lai na tur in sak na tur thil danga kan mangam lo thei lo nichina kan soitak te ti lova ka chuan ka ti a amai ro chu nikuma kum sang ni le som pakule sang ni le somni inkar budget ami ka chu nun pa ngai kan kalman awangin khata khan department tam takan na tho tur poisa kan lo pe a chung te chuan an poisa po lo la chuak to in ke deposit te tin mun rang ate an lo kolin na tho mai tu ne nan lo in pe ya work order lo in pek fel to te pek le mai tura nikum poisa kha oma chu Mizoram budget ami po tin kha ka mundanga man po thei ani to lova department in an lo lak chua diam to anga an na tho tura ka kalpui tur poisa kum liam to mi Mizoram sarkar budget ami po khani she nia chu tho ngei tura ti ani lo chuan lap sringot tur ania tin kha ba ka poi mo le chu central sarkar in nikuma project basin poisa tam tak min pe kong siam na tur te in sak na tur te le thil dang min pe a khang kha kan zukla a tuna hian work order humin ani lo le tren chu work order pek le mekin nan thok chara tin kumin financial year thara point central in kan project kan apek po min ron pek bel zelani chung chu thil danga man chiani lova enga nge heng hi loten kat laya hetianga work order an pek ti te hi khatianga keini lotana hemi kong siam nan le thil danga central in min ron pek tika thil danga man thei ani lo renga aphal pon pal lova a thei pon thei bok lova khambiatan chau khan antur ani rim sarkarina dan ani sang te jingami the government of Mizoram transaction of business rules sang ni som pali kan enchuan Mizoram thanga kan chief minister zong tak thusoi chen khat I han fi thei mai kha om dona pakhat na chuan the government of Mizoram transaction of business rules sang ni som pali rule som thum pakwa ina soidan chuan minister in summan dan tur arwaman financial proposal asiam kha finance department in alo pompui lo ani poin chief minister thunei na mangin appropriate order ti chu thei ani chibam zia chu cabinet meeting kherlovin chief minister thunei na in finance minister po midang lo ni ta sela a concern minister ne na summan dan ti dang lam thei na kha an neya tiang chuan government of Mizoram transaction of business rules ang hisong pali rule som thum pakwa tarlan ani in rule somli sub rule pakhat na diana ban soile a budgeta sum mandan ti fel to chu governor pompui na lak fel vek to po ni se finance department chuan major heta te minor heta te subordinate heta te aman dan tur siam that theina thunei na ani finance department in kha chu reappropriation kan ti kha ani finance department in budgeta sum allocate felsa vecto governor pompui to sa po kha ari appropriate the ani tin rule somli tho sub rule pahni na chuan finance department pompui kherlova sum man dan siam that reappropriation ang chi kha order ti chu ani vele finance department kha va khiat tir ve tur ani va communicate ve tur ani ti in soibok ani stiang chuan finance department khiat pui kherlo po hian chief minister thunei na mangin budgeta sum allocate sa sum da fel sa hi amanda tur siam danglam thei ani ti kha the government of Mizoram transaction of business rules sang ni sompalia cheng takin tarlan ani tin central project local hi ti danglam thei ani lo kan ti mi lo ani Mizoram thanga khan soisual reng lo amaro chu state poisa ani hi chuan amandan
ti dang lamai ro chuan state sarkar thunei na liao ani ti kha anan soi du bok ani entinan man ni local sport department ina heta work order peya na anpek te po kha atlai lu tuk don tinan ron tura central lampang poisa tanga local ania zun tha eng ma main lak lo chuan etian chuna dot lia kan pe thei to lo fang chu tin an ron vau reng ani chuwin kha kha thil danga man chi ni lova a project atana man ngei tura delhi la min nikumakal to le kumina local mega po an ron tian e wangin budget zia relova enga tinge work order tuna an pek le rik ngo thin tia kha ani lo renga state dang zong point ke ni ang bokhian nikuman budget tele central sarkar atanga project bisa budget local te hi chu an mang vek a mi state te ti dan pa ngai chin kal ture india sarkar ina min tianga kal kandi heta lo an kat e malom heng ke zong hi top vek tur ti te ni lo su te ni lo chun india ram po in thei topin development a hian kan ti thei chin a kal vek tur ti awanga poisa pon thlin chin angang min ron pen ni kha ka thil danga man thei ni lo re chu wangin khang kha mi puina kan riat thiam po angai ani chief minister puzoram thanga chuan tun hnaya Mizoram State Sports Council noya na pek te soifia sakin central sarkar atanga man na tur om sa ve ka local ani thu asoya kha adik loe kan ti mi lo ani amero chu July ni sang ni somnia press conference a kan lo tar lan tong khan Mizoram State Sports Council noya order pek chu zong a document point la nein karinga Vaibel Chariat point somni panga zinga achan ve ayatam Vaibel Cheli point somsai pakwa velkha SEDP noyami ani loisine tin nuai za som ko pangaman serchip lese kot feel siam na anti khatiang chita po kha assembly zongale channa atang chuan SEDP sumani ti po chiang takin I alang ani kha kan lekha pe ga chau khan ama sabera chuan pu soibunga pu silal soibunga emele zong takina zona siam mars ni ya an channa chuan aphek ni na khan oma he ta serial number he ta zahni somni pathum le zahni somni palina khan omani cutting hillock at lesekot field at serchi ti le construction of counterfort retaining wall at lesekot field at serchi ti kha belanga noise asom wopanga vel ani tiang chuan SEDP sum man na azona ko khan SEDP sum engzat nge man ral ani ti azona ani tin MLA za tak dang pu zodin thuanga CLP leader ina azona trangpon he khatna khan normal SEDP ta na anda azot ve thung ta a chumi anda crore zathum somruk baruk point somli panga an man na chu helai hian serial number somli pathum na khan heng he ni noi za som ko panga 0.08 khale serchi pa leisekot field an siam na kami chungchang kha serial number somli pathum na khan omani chu SEDP sumani tin emle zon takdang pu vanlal hanan azona mars milia assembly an channa changa landan ko in sangni som ko chu sangni somni akhan SEDP tan crore zasari somnga anda chumi man na sang aron zo atang chuan ta khan serial number somnga pakhat akhan lesekot field an siam na man nuai za so ko panga 0.08 kha alangani chuwang chuan SEDP sum manga Mizoram State Sports Council no te hi CSS ani kan ring lo ni chu ai voina warta ka kan soi du ni na central project lo ni chuan soi thai kan dei lo ma se document assembly house a zo le chan na atanga chiang taka kan hu chu
SEDP poisa ani sia chu vain nia kan ron soi chan ani a tin not vanlai pai feel a pavilion sakna noi somli pasari point somru pakhat man po kha SEDP sumani ti pulal pusil soi bunga MLA zong takina zona achana po khan I che takin tarlan ani a serial number zahni somni pakhat na khan serial number zahni somni pakhat na khan ani tiang chuan SEDP fund mangin work order nas tam tak bek chuan ni a chung te chu siam covid donata na siam danglam theilo khopa enge ti danglam theilo top ani lo ti kha hoina watakin kan soi do ni covid 19 awanga Mizoram mipuin har sanam na satak kan to lai le ei zon na chan ta le tal boi tam takan om lai sarkar na thok lo po puk then sanga ya kan om lai hi chuan mipui din hun dom kan na tur ni lem lo le na man mo thak ni lem lo heng in fian na lam thil le adang te chu chol san ri se kan du ani tin chu lova chuan kan soile zok du chu then khatin supplementary demand je hi kan threthin lova kan legislator senior tak te pin supplementary demand kum top dona pass chop ngai nan ron tilenga te anti thina supplementary demand je hi kumina kan poisa kan man tur kan estimate kan budget estimate le expenditure man tur nie kan rin kan demand kha budget a kan present chu kan pass ta khami angkhan hausina min pass angkhan kan kal ta chara amma ero chu khami pi alama khan central project tam tak kan budget a development project ayat tam hi project kan juk siama chung chu nikuma mi ringot po kha vaibel che sang thum le zali ayat tam budget a khan kan nei ni chu wangin chung zong centralina min pe ka kha heta kanan mangta kha kan budget a Mizoram sarkarina kan ti kha ani haplo centralina min pe ani chumi chunia wangin chu centralina min pe ka chu heta Mizoram kan manani sia wang khan hausina kan pass le ngaya ti chuan budget thar kan siam rolin kum luya poisa central atanga kan lo mu formalize na tur pass na turaka supplementary demand khaile min pass sakro heti za thi anta kan talen ka kan tipung le ta kan tia ti chun lom takin supplementary demand sang ni le som pakwa sang ni le som ni chunga kan bu sang ni le som ni pakat budget tura kan tia pokhan vaibel che sang thum le zali chuang kan talen ka kan tipunga centrala project kan nuk chuaka kan ramtan kan thoka chu supplementary demand min pass saktura kan ti khani pakhat ma supplementary demand ayen pass tur nei hau lovin kan talena ka thok chuak lovile chan talen khat dong tu ang khan mi hau tur boy shole zom thopa iti an anti angkha kan ni don chu when supplementary demand ayen kan tho chu tam thei pole central atanga project kan la lian ti na nia chu lom khang kha mi puina nakina kan lo riat reng to turani tin Mizoram thanga kan chief minister zong tak khan supplementary demand chu budget siam fel vector nu budget alang lo central atanga poisa local CSS centrally sponsored scheme te katiang ho zia fel na ani ti in asoi ani kha a transcript ma po che takin na oma amairo chu supplementary demand for grants hian centrally sponsored scheme atanga sum local chi siam rem ani ngai lo ani state plan chunga sum mandan ti danglam te po supplementary demand chunga hian ti lan thin ani example tan po hey kum sang ni som pariat tu sang ni som pakwa congress ina budget a phar nung ber khan khatia December an tlak ta ka khan new economic development policy NEDP poisa man bang vaibel se somsari pakhat chuang a umani chu sarkar thar MNF sarkar khan a mandan a khoidang lam te ka chung te chu
nikum sang ni som pakwa kumin sang ni som ni supplementary demand a hian department sanga hian I mu thein a bok ani tin chung NEDP summan bang vaibel se somsari pakhat te chu department sanga man enge man dan ti dang lam ani ti po I tun assembly session budget session nung ber a MLA zone tak zodin tlung ralte zona CLP leader ni bokina zona February ni som di pakhat sang ni som di a chan na khan he ani aje dan chuan sang ni som pariat chu sang ni som pakwa financial year chungta na NEDP asumda sarkar in thak awanga kum sang ni som pariat December mulam atanga sarkar tharin man natur arwa man thada ome matia ome kita chan na chuan chuan sarkar tharin NEDP sumaman na zong min sil thayem kita chuan thami kha pek to bera khan an lo chil swal deuh hleka pek to ber kha a first page zok ania vaibel che samsari pakhat angvel ni chu nuai sang sari sampo pakua point 90 khania lai khan kha supplementary demand po hian state poisa ti dang lam po kha alang ve ani ti kha war takin kan soidua thil pakhat ka soidua chu tianga kanin po mara tluang taka kan kal theina turin state tam tak poina anlo ti to angin ngoiro kan sarkar na thokte u lo hi avai chuan la ri lo ula a then hemi an lo tlem zolte hi chu in train sakri lo ila adang lo tam de uchina hi chu heti zat percentage lari lo ula nakina kan theivele kan ru leng cheu ti in kan pekim ri lova kan kat ri ania chu tiang chu tren katinenga tinge lo kat chu ti khatian ti di khop mai awaya pek kan du ma se indiram sum din mun khovel sum din mun mizoram sum din mun kan covid nat naina minti boy wangin indiram state tam tak point an thok tu te hlo pekim lovin an lo kat to a then pe chon mar cha tang khan an lo kat to hiel sok nge a ke ni chu hei zun thlabor chowa kan han ti ve chau ania hei point akina thei ve le a kan thei to pa rul le po kan tum don ani India ma hian mani thok te hlo pekim theilo state claim te chau an tam takan ni in soyan thina ma se claim te chau an kan hriat chuna chun miglaya khan April thalo kha pekim lova ma se manilok June thalo khan aron pekim le ta chu tiang bukin Telangana po in June thalo tangin apekim le to bo MNF sarkar hian state chung tangin revenue amu em ani finance department in July nisari sang ni somni a kan MLA zong tak puzo pulerin digral te MLA zona an chana tangalan danin kumin April le May thangi chunga tax le non tax revenue watanga an mu hi COVID-19 len ma nikum sang ni som pakwa April le May kha tax le non tax atanga an hu ain atam zo kani hei baka hian MNF sarkar hian central sarkar tangin asum mu tur amu thale bok post devolution deficit grant po mani July ni ria ta po khan an hu le kha chief minister soidanin sangni somni pakhat budget poisa lamang mangbok silo centrally sponsor scheme lo do let na ta na vaibel che zani anda pon lamang lowa paho sata na vaibel che som anda po an lamang lowa hetianga dia wang hian MNF sarkari sumle pa ya har saviu tur chu ani chuang emmi COVID-19 donan sumsen sau hau tak zual hi tuna chuan to lowe ati thei deu towa June thalo tanga thathum chunga sarkar thok te hlon puk sak tur hi cheng vaibel che somkwa ani kan zona chu heng sarkar thok hlo an pu te hi eng akaw na nge anda eng atan nge man an tum ti hi kan zona di pokani
poisa kan puk chuan ka thian pa poisa ka puk chuan chenga ka puka chenga ka nei bel chu chenga chu changkai taka ka man khanga ini tu tiang chuan sarkar na toklon puk po hi account na nge anda tin ingatan nge manantum ti hi Congress party eminate party kan zo na ani